Siyadibana njalo sihlobo zami namhlanje siqhubekela phambili sikhangela incwadi ekaSambulo esiyo esikhuluma ngayo kubuza iBhayibheli likuphendule ngihamba lo mfundisi uObi Mpofu ngicela banali alamkele. Siyabonga salibonani balaleli siyathokoza njalo siyajabula ukuhlangana kuleli iviki ezifundweni zethu buza iBhayibheli likuphendule lapho sifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Umthandazo wami ukuthi uNkulunkulu angiphathise akuphathise ukuthi indaba lezi sizifundayo sizizwisise bese zisenza umahluko ezimpilweni zethu zisincedise ukulungiselela ukuza kwesibili kukaJesu. Mfundisi uObi Mpofu siyabonga mfundisi, siyabonga balaleli. Ivumani mphinde inombolo zocingo ezamaviki wonke uzuthola ugwalo oluthiwa iGreat Controversy ngesilungu ingxabano enkulu. Bakhona sebelucelile engizabalungisela lona ukubana balufunde ngoba yilo oluchasisa okuningi esikuxoxa lapha labafundisi. Inombolo zocingo 0718444196. Mfundisi Obi, ake singene endabeni yethu endabe kuthiwa iyahlasimulisa umzimba. Kulaba abangayithandiyo kunjalo. Ungathini ngamafitshane ukuthi nje siphindaphinde siyakhumbula ke ukuthi evikini ledluleyo sikhulume indaba yophawu lwesilo. Sivezele ke ukuthi nxa sikhuluma indaba yophawu lwesilo isilo lesi esikhuluma ngaso siphiwa amandla kuDrago. Njalo ngokuveza kwembali sikuvezela ukuthi isilo lesi ngamandla obupapa okuthiwa yipurpose. Saveza njalo ukuthi okutshengisa amandla kumbe igunya lalesi silo yikuguqula kwabo usuku lokukhonza belususa ngesabatha belusa kusonto. Lezo zatho isonto isibonakaliso samandla alesi silo. Yikho ke nxa sikhangela embalini lasencwadini kaSambulo bazabamba abantu ngamandla ukuthi bakhonze nini ngesonto. Nxa abantu laba bekhonza ngesonto kuyabe kuyikukhetha ukuhlamukela uNkulunkulu. Yikho ke sabona uNkulunkulu esithi abantu abaza kwamukela uphawu lwesilo ngaleso sikhathi uzabajezisa. Saze saveza ukuthi baza kunathi iwayini lolanga lukaNkulunkulu elingaxutshaniswanga. Sithi uNkulunkulu uzabajezisa bayibhujiswa echibini lomlilo. Yindaba esayithintayo ke iviki eliphelileyo. Siyabonga mfundisi. Nxa usithi ukhuluma ngesixwayiso kunjalo ukuthi uzwathi kuleyani iviki uthena kuviki eliphelileyo isixwayiso sokugcina kunjalo. Kuthiwa nxa kuyikuthi ulesikwelede babhala ngamabala abomvu kunjalo ukuthi kuthiwa final notice kunjalo kuyasokubuya izikhonzi kunjalo. Mfundisi ke umuntu angenze njani ukuthi abalekele lolu laka olunjalo okhuluma ngalo angamukeli uphawu lwesilo? Siyabonga. Sisungula lapha ngizafunda lapha kuMateyu 25. Engxenye ngingaqala ngikhulume lokho. Abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe isikhathi sophawu lwesilo kungathiwa siyafika kusasa bazavuka sebelungiselele bahle bagijime bethi asilwamukele bathenga raincoat izosesina kunjalo. So lapha sinanzela ukuthi isikhathi leso siyalungiselelwa khathesi ngezikhathi zokuthula. Abazakunqoba ngaleso sikhathi ngabanqoba khathesi. Ngezindlela uphawu lwesilo kalusoze lubuye ukuthi luzoqinisa ukukholwa komuntu kodwa lubuye ukuzohlola luveza vele lapho mikhona kunjalo. Kunjalo leziyana ezinye izigodo kulezinye izihlahla zokuthi siyadliwa ngumuhlwa phakathi. Nxa usibona uyathi simi kodwa ungaphonga ukuthi ngomunwe siyawela phansi ungabuya umoya kunjalo. So siyalungiselela leso sikhathi. Akusonjongo kaNkulunkulu ukuthi abantu bamukele uphawu lwesilo. uNkulunkulu kodwa kabambi ngamandla. Yikho ke ivili esifisa ukuthi sixwayisane la ukuthi singenze njani ukuze sibalekele uphawu lwesilo. Ngifunda lapha sibona isibonelo lapha esemfanekiso wentombi ezilithumi. Ngizafunda kuMateyu 25 ngizaqalisela verse 3 siya ku5. Ithi yona ngokuba eziyiziwula zathatha izibane kaziwaphathanga amafutha kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye lezibani zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Ibisi uvesi ngu6 abesithi khepha phakathi kobusuku kwamenyezelwa ukuthi nangu umyeni phumani liye kumhlangabeza. So kuyini okuzakwenza ukuthi abantu bamukele uphawu lwesilo kumbe bangalwamukeli? Sibona lapha umfanekiso phakathi kweziwula lezihlakaniphileyo. Umahluko waba yikuthi intombi lezi ezihlakaniphileyo zalungiselela isikhathi sokufika kukamyeni singakafiki. Yikho kwenza umahluko khonoko. Ngakho ukuthi wena
kasilungiselele kunjalo isikhathi singakafiki kunjalo ngoba isikhathi sesifikile lezi ezizula zaqala ukudinga amafutha kodwa kwaso kuphuzile labagijima wena mfundisi kodwa bayagijima yini uhluvu ugijima ekuseni nanti uyalungiselela kunjalo kunjalo so lapha sibona ukuthi okwehlukanisayo abazakwamukela uPaul esilo ngabadinga amafutha khathesi amafutha la ameleleni lawa amele umoya oyingcwele so khathesi ngezikhathi zokuthula kumele umuntu munye ngamunye afunde ukuxhumana loNkulunkulu afunde ukuthi avumele umoya oyingcwele umncedise ukugcina imithetho kaNkulunkulu khathesi ukuze nxa leso sikhathi sifika enelise ukuthi hatshi mina nxa sokusiza okunye okungala uNkulunkulu phakathi angisoze ngivume so umoya oyingcwele uzaqinisa ngaleso sikhathi labo abahamba laye khathesi ngicabanga mfundisi ungabona ngabaseFesu ngo4 verse 30 bangayibala abalalisemakhaya ukuthi umoya oyingcwele nguyo sibekwa ngayo uphawu kunjalo lingamdabukisi umoya oyingcwele elabekwa ngaye uphawu kuze kube lusuku lokuhlenga utsho njalo eFesu so khathesi umoya oyingcwele usemsebenzini okusiphawula esibeka eceleni ukuthi singabaka uNkulunkulu siyabonga mfundisi ungabona ufuna ukusincedisa kakhulu ngendaba ukuthi umKristu ulengxenye bani sibili okumele ayenze iqiniso ukuze uPaul angalwamukeli siyabonga so lapha siyacetshiswa njalo eBhayibhelini ukuthi singaphila njani khathesi impilo ezakwenza singamukeli uPaul esilo ngiyayifunda lapha ithi yona uEphesians 6 kwabaseFesu 6 verse 10 isehlela ithi yona elokugcina ke bazalwane qinani enkosini lasemandleni ayo hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lamaqhinga kaSathane ngokuba kasilwi lenyama legazi kodwa silwa lemibuso lamandla lababusi bezwe balobunyama labomoya bobubi emkhathini ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba libe lamandla okulwa ngosuku olubi nalapho selifeze konke lime ngakho imani izinkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso lifakile isivikelo sesifuba sokulunga izinyawo zigqokiswe ukulungela kukho ukuchumayela ivangeli lokuthula kukho konke lithathe isihlangu sokukholwa eliyakuba lamandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi lamukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu ngokukhuleka konke lokunxusa likhuleka ngezikhathi zonke ngomoya so iBhayibheli lapha iyasivezela okuthiwa izikhali zakomoya yiziphi ke izikhali ezingasivikela ungafunda uvesi ngu11 ithi yona kumele sihlome izikhali zakomoya ukuze sibe lamandla okumelana lamaqhinga kaSathane so uPaul esilo singamelana njani lalo singaphikisana njani lo Sathane esesibamba ngamandla ukuthi simkhonze kumele sihlome izikhali zakamoya so izikhali lapha ziyabaliswa lapha kukhulunywa laphana kuthiwa izinkalo zenu ngazibotshwe ngeqiniso izinkalo kumele zibotshwe ngeqiniso so kumele sibe ngabantu abamela iqiniso bese kuthiwa lifake izivikelo zesifuba ezokulunga ngesinye isikhali esikhulunywayo lapha bese kuthiwa sigqokiswe yikulungela ukuchumayela ivangeli izikhathi zonke ibisisiya phambili ithi yona sithathe isihlangu sokukholwa isihlangu sokukholwa lesi kuthiwa siyasincedisa ukubana sicime imicibisholo evuthayo yomuntu ngezindlela ukukholwa kuyadingakala ngoba sike sakuthinta lapha ukuthi kuzadingeka ukuthi sisuke emakhaya ethu siyephila enkangala ngaleso sikhathi kuzadingeka ukuthi sibe lokukholwa ukuthi uNkulunkulu akade esigcina empilweni yethu yansuku zonke uzahamba lathi enkangala uzasigcina khona le so yikho lapha kukhulunywa ngesihlangu sokukholwa ibisisithi yona kumele samukele futhi isigqoko sensindiso ngezinye indlela kumele sibe lesiqiniselo esokuthi sindisiwe ngicabanga ngelithi sike sakuthinta emavikini ethu adlulileyo sikhuluma ngokuhlupheka kaJakobe ukuthi kuzafika isikhathi lapho abangcwele abazakhathazeka khona ngokuthi kambe izono zabo zingabe zithethelelwe yini so lapha siyafunda ukuthi nxa siphile empilweni yethu yansuku zonke sixhumana loJesu kumele sibe lesiqiniselo esosindiso ukuze sibe lesibindi esokuma ngaleso sikhathi ibisikhuluma laphana ngenkemba kamoya eyilizwi likaNkulunkulu so ngezinye indlela abazavikeleka abazanqoba ngaleso sikhathi ngabazibalela iBhayibheli leyo ndaba ngabe kuyavuma sigade phezulu kwentaba siyikhulume ukuthi mlaleli zifundele iBhayibheli wedwa ukuze wenelise ukwazi okukhulunywa
nguNkulunkulu. Ngezinye indlela ngeke seyame ekufundelweni iBhayibheli ngabanye abantu siphelele khonapho. Kumele lawe uzifundele. Nxa sikhuluma kunje nje sosibala amavesi, bhala phansi uyowafunda la. Uqathekile khonokho kuza kunika isibindi esokuma ngaleso sikhathi. Ibisiphetha laphana ukuthi kumele sikhuleke ngokukhuleka konke sinxuse uNkulunkulu ukuthi asiphe isibindi, asiphe amandla isikhathi zonke. Nxa ngulalele mfundisi njengoba ukhuluma usithi kasizenzele kunjalo. Awusuza uthi umfundisi wami uthe kunjalo, kumbe umzali wami uthe kunjalo. Ngiyacabanga ukuthi amajaha lana amathathu ukuthi aze ame kabaqalisanga ukuma khona ngelanga lona lelo hayi babevele beqalisa ukuma bengakami kunjalo. Kunjani mfundisi ukuthi sikukhangele njengempi kuyinto lokho nxa kukhuluma kunjalo ngoba mbonani asonto vele kukhulunywa ngempi la ngempi nxa kuthiwa hloma anti lisotsha leRoma le kunjalo. So ke nxa sisithi thina isikhathi soPaul esilo lesiyimpi kunjalo singabancedisa njani abalaleli ukuthi bakuzwisise ukuthi kasikhulumi ngento yokuhamba phezulu kwecarpet ebomvu kunjalo sikhuluma ngempi kunjalo. Singabancedisa njani? Siyabonga. Engingakutsho ukuthi impi esikhuluma ngayo le singathina impi enkulu kulazo zonke izimpi emhlabeni ngoba impi elwelwa wena kulwelwa wena lapho uSathane ufuna wena uNkulunkulu ufuna wena. So impi leyo imayelana ngawe. Yikugwalo lolu lufika khona kuhle phela. Great controversy. Kunjalo. Impikazi enkulu. So ngendlela impi kayinqotshwa awusoze uthi umuntu unika umbhobho umuntu ongazange akatrain uthi ngelanga lempi uqalisa ukuthi nanku umbhobho sengasidubula phela la sengakhangelisa kuye kulokuthi akhangelise esitheni. So isikhathi lesi siyalungiselelwa abaza kunqoba yilabo abalungiselela khathesi abagqoka izikhali zakomoya khathesi. Nxa singakubeka singathi thina isikhathi soPaul esilulesi yisiqongo sempi eminyaka yonke emhlabeni. Yimpi yokugcina esingathina yi-final battle, yimpi yokugcina elwelwa wena ukuthi usindiswe kumbe ulahle. So iyalungiselelwa khathesi kuqathekile khona lokho. Kodwa ke engikuthabela mfundisi nxa ukhuluma ngezikhathi zonke lezi amandla kasowethu kunjalo ukhona osinika amandla. Lokunye engxanye kumele sikugcizelele kubalaleli ukuthi nxa sisithi yimpi lapho qalisele khona kulani viki ukhuluma ngokuthi isilo lesi sihlezi phezulu kwesihlalo sikaSathane kunjalo. Ocatshe emva kwesilo nguSathane. Yes. Ofuqa indaba yosuku lokuqala leviki nguSathane. Kunjalo. Thina sibona umbuso lo kodwa kulo emva kwawo kulobani kunjalo. So yimpi ke ephakathi kwaKristu noSathane. Mfundisi indaba okhuluma ngayo inzima kakhulu. Engxanye ukusincedisa ngoJeremiah. uJeremiah uthini? Sikhangele uJeremiah lapha. uJeremiah ekulungiseleleni. Siyabonga. Jeremiah ngu12 ivesi ngelika 5. Yikho lapha engifisa ukuthi sifunde khona kulomcijo esiwuthathayo lapha. Ithi yona lapha uma ugijimile labenyawo bakukhathaza ungancintisana kanjani lamamahachi na? Uma wethemba ezweni lokuthula kuphela uyakwenze njani ekukhukhumaleni kweJordani na? So iBhayibheli lapha ithi yona nxa uthi wena ugijime kumbe uhambela abantu abenyawo bahle bakuchiya uza kuma kanjani laba amabhiza na? Nxa kukwehlule ezweni lokuthula uza kwenze njani ekukhukhumaleni kweJordani na? So iBhayibheli ithi nxa ngisehluleka ukumela iqiniso khathesi ngingakabanjwa ngamandla ukuthi ngiphikisane loNkulunkulu. Ohlukubeke egcekeni mfundisi nxa usehluleka ukugcina isabatha khathesi kunjalo usithi wena izikhathi zokuthula usithi wena hayi ngiza hamba emsebenzini akulanto engayenza nxa sekulombhobho entanyeni yakho zaligcina yini? Into ekhulunywa lapha kuJeremiah lapha ukuthi nxa usehlulwa ukuthi kufana lomuntu oyehlulwa ngugrade 1 abe sesithi nginikani ekaform 4 equation kaform 4 yenza njani? Akumele uqale upase ugrade 1 ukuze wenelise ukuyapasa uform 4. So lapha sifunda ukuthi ukuma esikwenzayo khathesi ukugcinisa abathi esikwenzayo khathesi ukuthembeka esikwenzayo khathesi usilungiselela ukuthi siye kuma ngaleso sikhathi. Akumelanga silinde ukuthi hayi sabatha khathesi angigcini zabe siye emsebenzini kodwa kungavela kuthiwa nantu uPaul esilo ngizaqala ukuligcina lapho ngumuntu ofuna ukubhala imhloliso kaform 4 yehlule ugrade 1. Mfundisi usuhle wathatha amazwi emlonyeni wami. Bakhona abantu abathi bona sengilindele kunjalo ukuthi
umthetho weSunday uthiwa National Sunday Law. Ungachaywa. Kahle ngigijime ngiyengena eChurch. Kunjalo. Yibakhona abasadlalayo kade sukhona umfundisi watshumayela ngesilungu, ngizakubeka ngesilungu. Wathi yena playing in the calm. And praying in the storm. Umuntu lo odlalayo izinto zihamba kuhle kodwa athemba ukuthi nxa sokulesithembu khona zakhuleka. Ungabaxwayisa njani abantu abathi bona mina hayi mhla ngizakuzwa kuthiwa umthetho usutshayiwe, hayi lapho ngizabamba ziqini? Siyabonga. Kufana nomuntu othi ufuna ukutrainer isitha sesikhona lapha. Kulokuthi atrain isitha singakabuyi. Yena athi hayi nxa isitha singabuya ngizaqala ukutrain. Kulanto zayenza. Ngesikhathi usatrainer isitha siyabe sesiqede ngayo. Uyavela usuphelile vele. So isikhathi esokulungiselela kukhathesi uNkulunkulu kasoze ancedise abantu ngesikhathi soPaul wesilo abangala budlelwano la ekhathesi. So ubudlelwano loNkulunkulu buqala khathesi, kumele sixhumane loJesu nsuku zonke. Siqala khona lokho kuyizinto okuncane okubuya kithi kuyasihlola izimilo zethu. Kumele sifunde ukunqoba lokumela iqiniso ngezikhathi zona lezi ezokuthula. Kuyasincedisa khona lokho ukuthi nxa uPaul wesilo lusiza sime. Nxa sihambela benyawo ekhathesi kuthi uthi nxa amabhiza befika siza kunqoba. Kodwa nxa sisehlulwa ngabenyawo vele akumelanga sikhulume ngabamabhiza. Mina ngifuna ukukhuluma mfundisi singayikhatshana ngemvukuzane yeAfrika. Uyayazi imvukuzane yeAfrika kuthiwa the cancer of Africa, icorruption. Kunjalo. Nxa sisehluleka khathesi ukuma njengoba nikhuluma ngeqiniso. Kunjalo. Ukuthi uyebo kabe nguyebo. Kunjalo. Uhatshi abe nguhatshi. Kunjalo. Sithi uNkulunkulu uzabona ukuthi bekulengela into engizayenza. Kunjalo. uNkulunkulu uyazwisisa umumo. Umumo na lo esikhuluma ngawo lo. Bathi bona ngesilungu uqala ngokunqoba izimpana. Kunjalo. Ungakanqoba impenkulu. Kunjalo. Unqoba izimpana. Ungikhumbule enye into nxa likhuluma lapha mfundisi wami. Omunye umlobi uthi yena ekela ngobe ngesikhiwa zakuchasa ngesindebele. Uthi yena in crisis a character is revealed. In crisis a character cannot be formed. Ngezinye indlela nxa uhlupho lubuya luzohlola isimilo. Uhlupho kalubuyi ukuthi umuntu engikhona esakha isimilo. Lukwenza ukuthi ube lokho oba yikho. Kunjalo. So khathesi siyalungiselela. uPaul wesilo luyabuya ukuzohlola lubona ukuthi igolide leqiniso yiliphi ongayisikho golide ikuphi. Enguthabela mfundisi lapho oqale khona ukuthi intombi ezilithumi ezinhlanu ezihlakaniphileyo zazilamafutha. Kunjalo. uJesu abesekhuluma ukuthi kuyaba ngumthombo ogobhozayo. Kunjalo. Anjabona nxa umoya ongcwele ephakathi kwethu khona ke sikhuluma ngakho kasikwenzi ngamandla ethu. Kunjalo. Mfundisi ukhulume ngendaba yokufunda iBhayibheli, angazi ufuna ukuthi ubuyele kiyo njalo. Siyabo. Mhlawumbe sesingathinta nje imiqijo ethile lapha esingathi thina ngesikhiwa ngama practical steps ungenzani ukulungiselela isikhathi esoPaul wesilo. Ngizafunda lapha kuSambulo 1 ivesi ngelika 3. uSambulo 1 ivesi ngelika 3 ikhuluma oqathekileyo okumele sikwenze. Ithi yona ubusisiwe ofundayo. Labo abawezwayo amazwi alesi siprofeti bagcine okulotshiwe kuso ngokuba isikhathi sesiseduze. So iBhayibheli ikhuluma lapha ngokufunda iBhayibheli, ngokufunda amazwi esiprofeti. Kulesibusiso. Kungenxa yani ngoba isikhathi sesiseduze. Isikhathi sokuza kwaJesu sesiseduze. Isikhathi soPaul wesilo sesiseduze. Ngoba uPaul wesilo luphela uJesu sebuye. Akusekho kunye okulindeleyo. So lapha siyabona ukuthi kulesibusiso ekufundeni ilizwi likaNkulunkulu. Ungahamba kuMateyu 4 verse 1 siya ku9. uJesu nxa wayelinga wayesithi kulotshiwe ukuthi. Kulotshiwe ukuthi. So ngezinye indlela kumele iBhayibheli silibale ukuze nxa kubuya imfundiso eziduhisayo singazilaleli ngoba siyakwazi ukuthi iBhayibheli lithini. So wawuqala esingakhuluma ngakho ikufunda iBhayibheli ngobuqotho. Abafundi iBhayibheli yibo abaza kunqoba ngaleso sikhathi. Mfundisi kakuhle indla khona lapho ukuthi sikugcizelele ukuthi silithande ilizwi likaNkulunkulu. Kunjalo. Silithande ngoba abaningi bathi umfundisi wami uthe. Kunjalo. Ichurch yami ithe. Kodwa ngaleso sikhathi angikho kwabe sokusebenza ukuthi ichurch yakho ithi. Sokufuna umuntu ozokubuza wena. Kunjalo. Sokulanda wena manqama. Kunjalo. Nxa sikhuluma ngomthandazo ulengxenye bani kule impi yokulungisela uPaul wesilo. Siyabonga. Sifunda lapha isifundo kubafundi bakaJesu. Ivesi esingayibala kubalaleli lapha ivesi uTesalonika oqala ngo5. Ivesi ngu17 ethi yona khulekani lingaphezi. Uzananzela ukuthi abafundi bakaJesu bahamba loJesu okwe 3.5 years. Uzananzela ukuthi ezindaweni eziningi kwakukhulunywa ukuthi
abantu bathi bechayisa bebuyele emzini yabo uJesu wakhuleka ubusuku bonke abantu bathi bechayisa uJesu wakhuleka ubusuku bonke abafundi bakaJesu abazange bazwisise inziki yalokhu uJesu ayekulandile babebona ngathi nje bona babevele bemake ukuthi uJesu uzabusa emhlabeni thina lathi sibe nguminister khona phansi so kabazange bachitha amathuba amaningi bekhuleka uJesu wayelokho ebatshela ukuthi kulezikhathi ezinzima ezibuya khulekani lindani likhuleke la lindani likhuleke la mwazi watshela uPetru wathi Petru uSathane ufuna ukulihlungula lapha kodwa ngikukhulekile antu uyayibona indaba uPetru wathi mina ngazo nxa ukuthi kuyejele ngisho lokufa nza kufa lapho antu uyayibona indaba wahamba la beGetsemane uPetru loJohane loJakobe uthe lokho ekhuleka bona belele madoda wathi sebanjiwe uJesu babaleka isikhathi uJesu ayebadinga ngaso sabehlula babalekela khashana ngenxa yani ngoba babe ngakhuleki so ngezinye indlela abafundi bakaJesu uPeter wayecabangela ukuthi uzama loJesu kodwa kwakudinga ukuthi athandaze ngoba ukuma loJesu ngezikhathi zobunzima ayisonto yemvelo into esiyidingayo esiyiphiwa ngamandla kaNkuluNkulu so siyidinga njani ngokukhuleka so khathesi kumele sikhuleke ngobuqotho nsuku zonke sicela amandla okunqoba isono amandla okugcina imithetho kaNkuluNkulu umfundisi nxa sikhuluma ngento yona lesikhuluma ngayo ingakabambeki ingakafiki Mbona abantu bacabanga ukuthi sikhuluma ngento nje inganekwane into ephephukayo ngoba nxa ukhuluma ngokuthi uPetro laphana esika indlebe kaNdodalwana wayebona into okudlalayo kunjalo wabona uJesu bambopha uyavuma wabona bamenza konke abamenza khona so ngicabanga ukuthi nxa labalaleli nxa sikhuluma ngoPaul esilo lo omunye umuntu nje ukhatshana kakhulu kunjalo singamsondeza njani eduze siyabonga sike sathinta evukini edlule ukuthi imbali iyaziphinda nxa umuntu ecabangela ukuthi mhlawumbe into esikhuluma ngayo le kathi yakwenzakala njani khumbula imbali okunye okulula nje okuseduze indaba yeCovid sibonile ngeCovid simisiwe la ngesikhathi esifitshane simisiwe singahambi so into esikhuluma ngazo lapha ziyenzeka masinyane esingacabangelanga ngubani oyicabanga ukuthi izamiswa ukuthi abantu baphuma ezindlini so kuyakwenzakala umhlaba wonke kulula ukuthi umiswe nje kucha umuntu iCovid yasivezela lokho kunjalo so isibonelo esisibonayo lapho ukuthi nxa into le isibuya izabuya ngesiphange abangalungiselelanga kuzabajuma amandla okunqoba izono empilweni yethu kuqhakatheka kangakanani mfundisi nxa silungisela ngoPaul esilo ukubana sibe ngabanqobayo empini yesono siyabo singakhangela uJohane ngo8 lapha iverse ngo11 sihlangana loJesu lapha ekhuluma lo mama owayebuye labantu ebanjwe efeba lapha uthi yona iBhayibheli wasesithi akakho Nkosi wathi uJesu kuye lami angikulahli hamba ungabe usona futhi so uJesu ukhuluma lo mama lo uthi mama ngiyakuxolela hamba kodwa ungabe usona futhi ngezindlela uJesu ukhangelela ukuthi njengabantu abakhe sinqobe ubuthakathaka bethu umama lo uJesu kazange ethi ngiyakuthethelela kodwa abuyela uyokwenza intathu yena hayi wathi hamba kodwa ungabe usona futhi njalo uJesu nxa esithi ungabe usona futhi uthi ukuthi lamandla okunqoba uza kunika so khathesi ngezikhathi zokuthula asicele nini amandla okunqoba isono sike sakhuluma indaba yecorruption asifunde nini ukumela iqiniso khathesi ngezikhathi zokuthula loba kunzima kanganani khona okuyasincedisa ukuthi usikhathi uPaul esilo nxa sifika simele iqiniso loba kusitsho ukufa kumbe indlala siyabonga mfundisi I think indaba eqhakatheke kakhulu leyo ukuzinikela ngokupheleleyo ngabona ufuna uSambulo 3:20 lapha Sambulo 3 verse ngelika 20 kule ngxenye bani nguJesu lo okhulumayo lapha njalo uthi yena lapha nxa ufunda uSambulo 3 verse 20 bheka ngimi ngasemnyango ngiyaqoqoda uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle laye adle lami uJesu angavunyelwa ukuthi ahlale enhlizweni uyasipha amandla esingelawo ngokwemvelo nxa uJesu evunyelwa ukuthi abuse uyasipha amandla okwala inkolo zamanga okwala uPaul esilo mfundisi ingakayikhatshana ngifuna ukubuyela kulohlelo olwenziwa libandla lamasabatha umhlaba wonke jikelele oluthi sesibuyele ealtareni kunjalo sithe sikomunye umhlangano kwenziwa ukucingisisa kubuzwa kuthiwa yisurvey ngesilungu ukubana omunye umbuzo kade ubuza ngama electronic gadgets kubuzwa ngamafoni amafoni la abantu baphethe isikhathi eside emafonini kunjalo
kungasikuthi alobubi bodwa iBhayibheli likhona efonini kunjalo kodwa ke kukhaya abantu abaningi ngike ngahamba kwendawo kukhonzwa umuntu ku WhatsApp kunjalo kumbe ubuka into zakhe yes ukuthi iBhayibheli alilandawo uJesu kalandawo Yeah. singathini ukuncedisa abantu ukuthi nxa uzinikela ngokupheleleyo ukuthi uJesu kathumbe inhliziyo yakho kunjalo ukubeka ifoni phansi nxa ubala iBhayibheli efoni kunjalo ukuzinika isikhathi loNkulunkulu esokubala ilizwi lesokuthandaza singancedisa njani abalaleli ngalindaba indaba ekhona lapha ukuthi uJesu ukuze angene enhlizweni yami angathola kulolunye ulutho olubusayo ngaphandle kwakhe ngeke ahlale uJesu kabelani lolunye ulutho ukubusa inhliziyo ubusa uvuma ukungena enhlizweni nxa enguye yedwa obusayo so ngezinye indlela kufanele ukuthi ngibe kwazi ukuthi ezinye izinto nxa sesiba ngumgoqo ekukhulekeni kwami nxa sesiba ngumgoqo ekubaleni kwami iBhayibheli kumele lezo zinto ngizilahle ngizibeke eceleni ngisale lo Jesu isikhathi sami sokukhuleka isikhathi sami sokubala iBhayibheli kumele ngisilinde ngamandla amangalisayo kuthiwa nxa ilihlo lakho nxa likuhlupha likhiphe nxa ingalo yakhe ikuhlupha ikhiphe uJesu wayekhuluma ukuthi nxa kulento engumgoqo ekusindiseni kwakho ngangcono uyilahle usale losindiso somele siphethe isikhathi sesala mfundisi ngokushumayela lobunceku ngakuhlanganisa kanjani siyabonga esikubonayo lapha ukuthi ukuze silungisele isikhathi soPaul lesilo kumele siphatheke futhi ekuchumayeleni bese siba zinceku ezithembekileyo sifunde ukwethembeka kokwechuma ukuze singakhonzi inotho kuzaba lula ukuthi sehlukane layo ngesikhathi sokuthi sibaleke siye ezinkangala ngoba siyakwazi ukuthi kasigcinwa inotho yethu kodwa sigcinwa nguNkulunkulu onguye osipha leyo notho nasi indaba balaleli iba ngumnqobi ungalunqoba uPaul lesilo ngokuvuma uJesu abuse impilo yakho umsebenzele ube inceke ethembekileyo kasidibane njalo kuvikela izayo lokho sithatha nalindaba siyilandela ngokujela kwa inkosi sibusise siyabonga